Nya ngay lakay. Sikan ati mangibaga ta. Kas lang nagsakit mo di barukong ko nga mangibaga kanya da. Kadagiti amen nga followers may dito'y Facebook. Thank you kada kayo. Thank you iti suportayo. Thank you kadagiti 109k nga followers tayo. Thank you iti panakikinkin na tawayo kada kami. Iti panagayayo kada kami. Thank you. Hanming malipatan da kita kakabsat. Thank you iti kulitan. Iti tawanan tayo. Iti ipukanos. Thank you kada kayo aming kakabsat. Sapay ko mata babain kadagiti maboy-boya yun, naboy-boya yung video make na paragsak na kayo kuma. Tata Kaya't milang ti agpakada kakabsat. Agpakada kami pailaeng ito'y Facebook. So nga tantandaanan nyo ko mga anda kayo nga maliplipatan. Talagang napagdesisyonan mi nga tatangagundaway kaya mi nga pumakada. Kin talaga agpakada kami pailang kasapulan kakabsat. Mo yung nagsakit ti barukong ng kasapulan eh. Kasapulan nga to talaga kasapulan nga maaramid. Datay may isang nga banag. No kasta ka dati makapagtultuloy. So nga agyaman kami unay kada kayo kakabsat. Gana itataka iayaten da kami, tultuloy da kami nga iayaten. Nagarap nga dadagiti banag kasapulan nga maaramid nga tan talaga kakabsat tayo. Thank you kada kayo. Thank you. Lalapusanan nga ayat yo kada kami. Kakabsat. Nya matidogsan inay. Basta thank you unti may bagamin nga sa bali ni thank you. Agpakada kami pailang kakabsat kaya milang ti ag-charge ti cellphone. Nagdama ulit charge kami lang, charge mi lang dato yung cellphone mi no makapagtultuloy tayo nga ag-vlog ulit. Kastan kakabsat ag-charge kami lang tani malubatan. Dubong na. Adi ni ka uray lang na shock. Adi kad bawi ti balay uray lang na shock hindi makatagaring agpakada kami.